da nili office na de na nili chamber of commerce office lo nili media reporting dio dong han kachupka nangko alam theke ithe thini lamkar mate langoi ki piji pansi media reporting dio dong han nili na dong manang chohang nili lam ningje je aprang media reporting dio dong han surya kardo mate suri ke ropa ji leglo nang tak tewang nili pini langklar kipinang ko ka thege la boiglo ke damtang AK news pen ke klang adur dalong honorable CM mate MLA la pen EM atum lamboy kipi ado la so lamboy pu thak sini lit ethi thini lang itu personal ni phan nang kai tek ason doko le du ko ya phan kapa pula puali la pen li honorable EM la pen MLA dong phan li respect ti bon dada inut kaning je bang kecok cedat du kaning je la sila so pu thak sini li pini nang di tempat hang si lamwai pigi la so pan sini tidak ni di buah long ni nang di tempat hang itu hadak la son sini je lo je AK news udah tapi Agustin Kramsa news pon si ni limen ya AK news buke ada YouTube long punon mate Facebook long alang tumlang lo put AK news ke dope AK news pula Agustin Kramsa news pula AK news ke juntu ahem punilita hailo mene ante AK news ga tim lu la pen AK news ke dope palo maha ke cheng hut nili studio opening hota mate channel opening hota pulo right to know buke dope palo ma pulo talang di tum hek share bang sel tum ta em keman no lasi AK news buke ahok kapadam usia lada kuiglo dalang ki choiglo mon tahanda nili honorable EM dong phan ma MLA to phan pon te mon da nili langoi ki PG ke personnel mate inu to phan omor sing tiso phan sini pini langoi ki PG phan ni da ini lo pipo malang li phan langoi ki pinai po bangke jela dak nili phan news long alang li press meet ki pelong pulo je Agustin Kramsa juntu kota kapunai chok ci apot lage criminal case pireji lasi kota le kapunai pusta mani li leke long kota ni pan government si kota ranang ni lo lasi layong si ni liong si criminal pulote kuman masina api malah tunda kriminal lo pusin di bangke ko lapen akaprek do tulang kopinya kriminal ma kopinya ke chok chepen si ni di pala ke na pa boni prote nili omor sin diso apa ni silang woi pintu nili eglo ma nili jir polo alang li pen nili ningkan thongkep mate ningkan thongker proxy nili tum pajir polo lapen jalang rapet lo kekleng ke chok ceta alang lisi nampak leng lalang lisi nili panang Japon lo lasi kupine ke chok ce ma kriminal claim betul lagi alang limit hang si charge si meima usini li alang lipan pelam clarping pi pomane litum ningkan thongker apa jir polo la palang li long sini li kam claim bom la palang li long situ lasi me hinu puta alang lisi jini lo lapen kopi pi sini li phana apa claim lagi alang li le lamboy mo papi ko na musi nang di tempat nang johang ke lan velo ni sir la patomi ni prank ko na nalifan la product deral na je ko to resmi kimi baran ki tanali fan ko la ek news pen la solar project long la amen ke chhabdu nal da man news pen ki patla la bange ho kali salam to me ko la maksud kan la sir ek news po aku thak bangke nili bangke ahem pujo
Eke news ke atim do la hal atim aphan ma atum aphan bang se arudam bang se ke mejima ko nilipur bang ke je Eke news ke nilika hem pucho halada Eke news Eke atim do la hal atim do aphan le arudam te na to make sense ni mo se to phanta chune non ke nilip kali kalang kota honorable high court along sini di case bidang kan lase alang itu apa nih di batai nih di government apa nih di mate council apa nih di type pilo je kalima kalang mah pun ini pan waida kan ini panang tangta lobon dalang tunang tang di kedai pak Joni sini kita honorable high court dong nih di case bidang itu honorable high court pen kupia kang sai mah halah hello nilipan ke jadi di la bangke ni dan ni jiu people man ni high court long ni case bidang tang la se high court pen ko pisa kang sai ma halah hello ka accept ni Orang itu kena koi nang itu nang bang kena koi nang bilang lah orang cek fake kota pasal nang tu ni tak ni cek sebentar la halah bangke ni fake kota kali kalang utang pen ni je lo high court kupia decision ma halah hello ni ke kroisi mate ke dengi ji Kante sar nang lela ia mau sing tu so kana ndu pilih ku dak tu ngala panga ke pudak itu mode umur sing kis mo ben dan ni pulo umur sing kis so ben ni juntu ni akaprek pudam de ya honorable EM mate MLA dam hani di pudam ya thawe juntu umur sing kis so personal lang ni nang kaitek las ni kita personal bang lang woi pinang ko alang li bang ke personal bang ke lasu bang ke cetek te den nai je ek ala news long ke klang le bele alang li press meet ke pia long le lam kading je bele la ke ni li fancy direct ni li fancy nang kaitek la bang kalang di chok che pilo la pen criminal case piji puni li ko pia crime je claim ma la ke alang li ni li fan waida panang thanan ji ni li yong si ko pina crime ma de criminal claim blot te alang li pen ni li ningkan thongkep ko ni alang li pen sedora pe la alang li long si do si me hingno dalang li tung sinang ja pon nang than pon la sini li yong si crime claim lo te alang li nang sini dum la lo la se alang li kane aru dame go na